Ner malakanyam ka naziala kontin barwani lingwasema ka Nuer Online TV channel anda manduni shankos nyamale anong ruashni bari podme banja link loda ka do badan je tok je report me jo me chala do ne SSPDF shikan we wonyam Western content je SPLA ayoten ka chala do ba kan ba chaga nyoko mu joy ke kuma SPLA ayo bana report ana chala da radio tamazu bana je link ka jo ran kala ke gwaseme ko de kon all the information kon bere de kon calling ano ka gwede ken cha ka bone kuma kirma yadit ka gwede ken cha ka bo kuma SPLA ayo ke report dana le rode gwaseme bana racha long ka ta dana wo korwe ke je manana ngai kon diara no kor me di che kor matot no bana racha ke report dana chala do jalga me atin wo ka atin che ka mi chala no South Sudan is not at war je South Sudan che dre ko so do bala je no ka je ke ka je ka mi shi no ga je ban je ba ka je report me men ko dial ko ken an walle shanka jandang ro wi badda ka paikel ronkin dang ro wi jandang ro wi dich banten kono lat kurin banakaling ka jowe dane shalat jan bakun yama gwasemene right now report baling ken yambala report an chala do kuma kirmi yadi okay ka jowe dan kanat kije chala do deini South Sudan People Defense Force sala SSPDF ke jelat ke changdar wa chikan dor shal ke tiam kene wek chikan ga kef ken reality wa ke ki opposition stronghold ka gwaten kono je SPLA ayoten ka outskate dung Yuai te ke wit te rarten ken wit to wa ken witen content chi dene SSPDF chik weten ka chiken ka kaf kan gwada tiene tonan wa koro mo che tok dor shal ka me jongle state according to SSPDF banjeling an SSPDF wa chike jek bon matot la chike nyinka bon dung Sudan People Liberation Army in a position la bon SPLA ayo bon matot long chi bon medit wa chike jek ka gwad chale we kene tiameria ke report cha non gwaseme wa ken chobdiere which wa chiken duel chiken ka wang enon chike duel chiken ka wang ka chite report ana shaling me chala ni wuri chalga Johnson lon eno chwara tek me paljana wang ka kan dial right now jojo no chicken gwadro yikan ka wan ke report an chalat no wa chobdin ke ya chicken duel tin la tuguli ki hot chicken ka wan ano kan dine SSPDF no Yuai ala former SSPDF stronghold ko dor SSPDF no ko gwadde dan meji kan cabin no wal ko urur county me baje kula cap kuma SPLA forces loyal to detained first by President Dr. Machateng ane medani gana kaf ka chankaro ka paikel ronkin dangro jendangro with bakal container am gwasamo chayu kaf kuma SPLA lot tele just SPDF to the 10 you know meneme chiji SPLA chicken nyogo jien chicken Pajut town chicken okep Pajut again base in the largest military base in la kadung de ne SSPDF shu kuma SPLA shu kana kaf ka shu kan de ne SSPDF dia kan ga joirar no ka du county la Pajut te ka du county ka shu kan wow town ba shu kan nyoko me kaf kana ka yut kan ga godi ala te cha kaf kuma SPLA chirma dana ngai kon ka jo chalat gwaseme wa korwe ka wonyam jerma ngai kon la senior military figures chicken warning ni chikan lat ke chenga dane pai wo she kon diala ngajane me chalat Johnson loin report chalat Johnson loin chalat wonene chwara tek man pelek kiramedit kiram shaje kan wana mo chwara tekaram bi apel that was the order a direct order menyono cheremi they are going to commit a genocide can they call Nuer special Nuer civilian jenma ikon chi kono de dan chicken lat chicken lar anyok chi lure kong cheblar wonene chine mo ke 48 hour joken SPLA win kan Nuer la Nuer civilian chicken akobe mention chicken wi dial ko ken kan mention no woje civilian even a contela humanitarian workers akajian are wojamo ka way Carodian ka way gwadantin konen cha control kuma de en kirim yadit lare lure kongane mene
so that report chwa nyok mo lat ke nyok wuri chal kame Johnson ulun Johnson ulun report e shebinung shala do nena jane chwara ene Nuer elders kwa kien dial wene ka dul kien dial wanga ke chelat jane baga na mene ti dit amene mo chi kuma kim yadi tikana olok so report bana ojek ke chang rodian ke report rodian mi chiga la no man chala Johnson lun ke rishan chine mat kaja man chalat Johnson lun kene be kamandana be kaja mi cha gora radio but kana no kaya kene chi rodian distant kamandana chala Johnson lun no biken ga men elder kiene dormi kene jekan wana mon so mi chala no so right now ka report len kon gwasme chobdien ka dorten kon pai kon kaling wachi kan ka wanga men duel kan SSPDF fanken jermadana ngai kona so right now ke report en kula pai ben mu ku kona linga right now shikume SPLA ke report chalat tika withdraw tarodien woch gwase dan e chikana ka woji chalka Pajut ka dukanti tigorodien jodjok tigorodien woch kalodian ko bi korbe didan wanamo awa a tactical withdrawal ka SPLA dio jangai kondiale a chikan Pajut chikan banpin a ken SSPDF ken kana ben ka jawdana chalat namo wachu to gono wan wenamo chikan we ka Yuai ken SPLA an 18 kontil SSPDF la report me mel kwen yema ka chikarodi no nyoko muku karodi na group ajan ta dana chikan chala do chikan lel ka dio je chana dunga yo chana jaling meji to ka yut gwasi ko to tun ka cha SSPDF cha ko juj me kana wo kan na mo cha wo kan ngoy ka kujemi de kan kula we de kan SPLA yo kula ngakrech ko anyoko mi joy kaka chikan la do ne kume SPLA yo chiga jien ka Pajut town jarodian wo chiga we ka Yuai je report dana chikan latno chiga we ka Yuai ka chikarudin nyomu karudin group ke chikarudin nyomu mat karudin ga bon gol ko ken amene te kon inte ka uror kanti ka jawdana chalat radadian michiro ay gwasme wun michal ka galwaret jene member ka parliament kwar cherm ko represent uror kanti termana ngai kone ka Jonglei state leda ka legislative ala Jonglei state legislative assembly ka bon ki ka tuk ka kanti menchal ke uror yara ke radio tamazu jeno kor ka jelat che wena ka tiampa yam tiga ke quarter dung Yuai anono allo tiaka long changun jin ka chok dong di mal chup ka jodan chelat ke ja chigala do uror kanti china chup ten uror kanti wa tele network telecommunication telephone call but that's nothing like time they yot ke jen winemi no but the genesia confirm no cha tiampa yam no cha kor cha ja captain ke jelat no kule la tiang jene kor mo cherum Peter got quote jen ramkel kan the content when men channeling jen nana the SPLA commissioner okay Peter got quote kong ran SPLA chairman ngi kona jen la commissioner no kajo ikalat gwas me kani gonna confirm no tiampa yam kan part of week village ka week call pa yam ya kev SSPDF ko joran jikala de wa SSPDF cha ka pal werech ke jeylat pal na ka werech kume SPLA ajene meji kormeja to ka tiampa yam kane week no week week call pa yam wa chu SSPDF to kana kap gosato SSPDF wa chi kanono de ka week mu kare no but cha ko nyok mo joy keke kume SPLA ka dorchal ke panyok area one when mo to court it there's a confrontation there ka report and kanalat jenne ko kume SPLA winemi use can tactic withdrawal makan ngach kume kirm yadi de no mi SPLA charen wo ngom lot kana chenga dan chicken surprise attack kanalat ka dorchal ka Pajut chanen laje basic kana dak ina kana kef but of that chick withdraw chirmi chanen na
right now chicken mudin yo len chi rin wo je lo we ka den chi kuma SPLA kuma SSPDF chi nyo mo we ga wen yam no den chi go pen rerika ka do me kan ngai gwi ken o chi SPLA o chi ga dwal jen nen yen wo ten men kon manyang juk wo ga ka front line ka bo right now all of them and all this big men wa ji SPLA wo wa ka jo kel kan ware ka report kula bejene ala dor shal ka tiam kan wek te cha ban pinyo kuma SPLA yo tala dwel mi sha wanga ji SPLA yo tel mi kan yarten you know shop kuma SSPDF tin waji kan wanga dial ga dwel dial ikan ga ban down kan dial kan dwel content wenamo so mi shirka na me amlat ke kuma SSPDF ke ke report dana shi anen ne me ci kon len kon dial ku shal ka me Johnson lo nyano janati dial ba ga wang yang ramadi de ngo ba kan dial right now what they are committing that crime right now right corner janta dan le roda tama let kering mi shirka na mo kan jikume ko ngai kana gwanu yerkane chiang nat tirmana na ngai kona den ci kuma ci kan duli kan ka wan ke report dana sha non kala da gwasmene ci SPLA ayo ci kala da no korbo wo ni amlong alo kormi di ci kormo tot an gwada mo mi nyei natno ci kuma SSPDF ci ko bokare nyal wada kon yun go bok dar shal ke Yuai kana karam area ka kan 2 days in Paiwe shinere ko la civilian charen bar la civilian Nuer ko chalat kira general ken yadi no teram pelkan shiko bok by the way melare kaji SSPDF la pelkan gwadra ante ko te ten la gor ken godin content civilian te ten la Nuer civilian jen mu ko boko jaka Yuai kana karam an gwad mo chiga Nuer kan nen tin la jiwich ko okay la kan ka bok ano jen ta dan te ten akajen danan men use kan long o gor kan o bi kan dam mi bi kan ko scan ko la family SPLA ayo chiren yala mo shebok ka Yuai kana karam no ci civilian ci gien charen bar tel me chalat gwaseme mi te ka liam ci tuok but bana we won yam ka je report ka do dande kon lingaja ren yala mo shebok ka jo chalat gwaseme yala de wona ne ka Nyirol wa de wujeno bu korbo tuok bo gwasemi ko wate ke SSPDF te be ka do bu chal ka mo PG County de jangai kondiale ka Nyirol ko chamu kana alakir me yadi che de india che dakpin chika goda kona de kan SPLA o de kan ngaka je ken wore chicken kari alaka right now they are advancing we kan Nyirol ke PG County che mangai kona PG County ka panal nyen gwada dan we kan gaja dindo SPLA o kan ku kan monitor ngwatan situation mishir na mo ko kan chirme shi kon ngaje ne ayot chikor che tuokten amene wow bo chikor che tuokten ala wow payam ka jen Sunday paiwe dindo SSPDF bandana shi goro ba advance we gwada konta tin SPLA o tin ta ko joj ka jo chalat gwaseme SPLA o ke report yen kenek team da ne cha jak ka ayot kemen be ke PG County kene chicken ka joj kan SSPDF te ko ne chiben te kan we ka Nyirol ko SSPDF cha nanga ku jimi ka cha nanga ku diala ko ken kan all the direction ya ga nang tin ko gor kan ode kan dor Nuer ke le ode kan kaf jan ta dan te tin bat cha ke jo nyok ke cha ga yot jok kuma SPLA go ka jo dan kan lat gwasme chit ke me channel link ka cha dang ro de ka pai kel shi ude chal ka me la SSPDF spokesperson Major General Lure Kong yala do nena no ne diala content ka lo Nuer counties it ke Nyirol it ke Wuror it ka Kuba aka kwa evacuate civilian ka kwa evacuate aji humanitarian ka woika kine goro no teri mbuto ka e odor mi chungune ne cho 40 hours chungune Lure Kong kan these three counties ka counties ndi kwa control kume SPLA ay go chirmana ngai kona lanetin content pin first by President Dr. Machate Durgon kwer kuma SPLA ayo area den kone control wa cha civilian cha go tene kume marai ke kirme yadi
ka jo ma chalat wuri chal ga lure kong chicken and ma chal ka moy take operation ki kor na kana mo kan wala an chol kana operation enduring peace milat kana no o ba mal ba jenu ka kanto na kana nuare ka jo da ngai kona kalat kan na shang won kona me shi jiditan la jiditan so kuje mane bana ngaje no me shi kirm yadi che oro shi je tubano korawi o ngaje no take a benefit je ka tenan point de kira ko gan all this sort ye tin wuli kora tama ka kuma SSPDF atal me je kana they do not even benefit from all this cause ngai kon dia latin kon lat karudin tell you to come ga ka me god ken man ken chuch can nothing but right now you can no we are liu kor we are nyenya we are gang which gang yene kanete la jiwich ko kan ne ti chal nuar ti ke jiwich ka South Sudanese ti ne ti be win koken som jo jino wo nyene ka nga ko chai mo ke yoro tot chang gad she long ko de nang dol gora ere kono ko la politician re ke juba gad ken ka Uganda Kenya Ethiopia everywhere ken gad ken tena yenti gwada me gad kun chang kon mo gwam sham kan tel gwam toy ke tin chang war kiri de ene dor teleje kaka to yena gorno biya kuma kem yadi biya gang gwasa me an korani kona ngach nere kontela loyal ka president self kem yadit gor kan ode kan area ande ale kan control ko de ko yo kire that is a reward after that mishi anwari ya gajuj ba ji reward ba mo kerang bi yogo bugo rodi rep ko janda use kem yadita force SPLA tele yoro kam ga ke these are the people to cool the brain which ko na cha na lorabang no kin yadi da wacce jiyar tel yuru kam kake ko ni ramdana kulela acting chairman Nathaniel Wuyet no men lere temela command in chief tel me kamana but che gwinje no ko en kuma kin yadi ko na la target based on where they come from we mean that gorje no deje deal which we kwam chire do badan en gorke ko tem che te ka bonton wani charen je te banaling bane kan cordiality nen kon kati nika gwazi dane shiwa shi kone no shi kuma SPLA yo you can business dit la business SSPDF you can cap kor jogun te paiwa chit ka wat chit ka Yuai chit ka Pajut kan all these big areas you can ka cap ko you can ko fight jen me kungal trigger ci kirm yadit en gwazi dane guje no dara long der jikten chaje joyraten she Dr. Guy Cook ci use la governor bor chaken chonyan senden ya plan den chajo discover ano ne ti cha gore malatok but te gane ti wo kan ka te bom re nat ku kan vulnerable people ku kan le use ka their advantage and then ma cha ne ne kanon no man gwalat ne ti cha gula magwa no gulari mi chore gulari ga jen gor kan o biga mit ka painat ke bete mi je kan shi o te ka mal mun kan kana ko ngum ba na bu ka je men civilian re wi ka lo no lan ka kuje moni men banan hach ci kum kirm yadit ci fail ko ba mal ba jemin 10 tala mal gorkene ko ramlang ne je no na mal ka logoje an dio je telecom choice do den no den aren gang mugi kono gwaseme murai kono tema alla kuma kirm yadit de ni ka dia shala dor shal ke poktap jen gwadan tigten dam poktap kana padiet ka dukande jen gwadan ci ga bezni ke latin kajan gwada dana ci senior presidential advisor wuri shal ke Kolma Nyangjuk la general Kolma Nyangjuk jan gwada dana ci wetin no shika we kel kana shiba defense force la wuri shal ke general Paul Nang majuk entem raina mrai kona ka pok tap ka dukan jan gwada dana tigitin awaken tigan winemi ko binere ti buko we kor ne kon gorkan o dewli kor Michi akwar dit shi akanen ko bugu we ka front line. What do you think? Wiji de ramichit ke Kolma Nyangjuk do dien medit. Ramichit ke jen chief of defense force la Paul Nang. Chik we ka front line we ka nyur. To boost the morale of their malnourished soldiers. Deni ken te nwana te telemulwan kana. Just kwa kana ka you they telemu jikana. Liu kan lora bang. Telemu kam kaka. They are using them ka benefit yen gane team. So manyur ga tiaka tel de jaga by the way. Kan gad jan dia tele gad jang mo kor they are simply using soldier ka benefit in and dan we kaka so she otene to kokien to be benefit then there's no benefit mi jeka akene de kon ladine
yos keke ekene kon la dini jana cirka kwarken ku kene te poor soldier ku kan galla jogo no wiya kor tera kora ganke kirm yadi ke juba yemnen yena wada kon tik nyurkatin mas kene ti mas kene shayne nyura lora bang wada mi de ni awuri de ni chang chaji mo ka bon mi didba teram biji bu log wada me mechiben nobody will help you but yos keke ekene ti la leadership tele je choice but ti ke choice te mi chala de kuma SPLA yo kana zan wona ne mi jindech ana kati ku kirmi yadit kace tel choice gwada dana wudi ne tin jelike wa lo bi binyen ka kokon SPLA yo menga je ne o ci chup ko front line gorno bi saranda bi ben kuida teram nyode bana tere chuondan chuondu o buj balwar ne dial ga dial bi kana kel ke politician bi mit be jakone ne dial ga ne dial perken ya wicha de bi yar kwala benefit one side kan ne ko ken palka ke yos ke ye ke benefit mu we kake chikin mi ya di live no broda bare we che telam din me live radien o broda bare in case mi te mi to ka je ke juba so right now jen dan le rode koro mo jatin kol manyang ju kan wuri chala pol nanga ka dor chal me pok tab jen godan ci guten jen beze di ci gana latinam la mi che we ko ku kor ku advance lo be bor den de rodian bar degorin bar ka juba jenda na gor ken tel no dien they are waiting for that sure te ko de kan te tel man mi yot kene te ka jok to mi ku gat ken ku kale liu la gat nen to goal so kan te nen yen mi sha kol man yak juk nen ka front line kan wudi shal ga me pol na we mean that gor kan of moral de ni bedit ko moral che ka dismoralize long ka gwade dan che ka dismoral ko ne te motel makam ga dan final me ko che ben ka cha ko rango kir e wana nanga kor tan dien bar ko rodien tan en tel gwam bar ko rodien ga je balara na we ka wa ko te ka odor me cha tu yino wi liu lora bang e gangana country be gang ka nga gangi ka ne kun ne to ka ne kun already che ne be gwara dien kan the same South Sudanese ka jo gien wo nyenye ka ku kan wuju kan yar first ne de gorno be malbeben timesha nen je SPLA yo terab nakane tele civilian nakane barai na kir mi yadi naga civilian yaram che jeng naga je so na mo dara kula gwade so en regime che na mo gore je no de let's go that way so na me je report and yen link ka kwi ko dan to gon winimi ban nyo je ka report dien and in channel right ka mi shalat gwasa me wuri shal ke aten we ga aten but be no ye ka another report gwala de no e itela kon to rai we ka so Sudan tel mi shal war joga ji United Nation and international community and itela war we are simply defending Juba ne kula defend Juba lo mean that South Sudan nis ndial ko ken tele kalot kwal gang na kom kirmi yadi they don't care about civilian jen ta dan kan nyot kon ane bana je ka next report biatemal